Koma nirxandina wêjê ya Enstitûya Kurdî berhema heftemîn navê berhemê hawara merwaniyan nivîskar Mihmed Saîd Temel em dest bi berhemê dikin. Derbarê merwaniyan de çend gotin. Ev pirtûka ku hûn ê bixwînin romanekî dîrokî ye. Weke ku tê zanîn di dema xelîfeyên Ebbasiyan de Kurdan yazdeh heb dewletên herêmî damezrandine. Têkiliyên wan dewletên hanê bi giştî bi xelîfeyên Ebbasiyan yanî bi Bexdayê re erênî bûn. Her çi qas di damezrandina wan dewletan de alîkariyek nedabûn, Kurdan jî lêbelê ew naskirine û hinek navên wekî Mehemedewle, Nasrudewle û her wekî din yên fermî dane wan. Li gorî demê têkiliyên Kurdan bi xelîfeyên Misrî re jî erênî bûne. Ev dewletên Kurdan bi giştî di nav Rom û welatê Îslamê de bûne bendav. Gel ku rabe alemê temenekî dirêj bide min, ez ê li ser van her dewletan yekê romanekî dîrokî binivîsim û pêşkêşî xwendevanên hêja bikin. Ya pêşî ku ez dinivîsim dewleta Merwaniyan e. Dewleta Merwaniyan piştî zayînê nesed û heştê û sê hezar û pênc li dora sed salî dom kiriye û wek xanedaneke Kurdî û Îslamî tê zanîn. Dewleta Merwaniyan ji aliyê Badê Kurê Dostik ve hatiye damezrandin. Dema Badê Kurê Dostik li dora Musilê di şer de hate kuştin, rêveberiya wê dewletê ket destê xwarizeyên wî yanî zarokên xwişka wî. Navê xwariziyê wî jî re digotin Ebuelî Kurê Merwan. Bi vî awahî navê vê dewletê jî bû Dewleta Merwaniyan. Ev dewlet di dema mîrantiya Birayê Ebuelî Nasrudewle de dema xwe ya herî hêzdar jiyaye. Hezar û yazdeh hezar û şêst û yek mixabin dewleta Merwaniyan di sala hezar û heştê û pêncan de bi destê Selçukiyan hatiye rûxandin. Mirê Dawî Mensûr piştî sala heştê û pêncan ku mîrektiya Merwaniyan hilweşiya dora 10 salan li herêma Cizîra Botan ji neçarî bi koçber jiyane. Emîrên Merwaniyan li gorî dema mîrantiya wan ev in: Badê Kurê Dostik damezranê dewleta Merwaniyan e. Nesed û heştê û sê nesed û nod û yek. Ebuelî Kurê xwişka Badê Kurê Dostik e. Nesed û nod û yek nesed û nod û heft. Saîd Mehemedewle birayê Ebuelîyê navîn e. Nesed û nod û heft nesed û nod û heft hezar û yazdeh. Ehmed Nesrud Dewle birayê Ebuelîyê piçûk e. Hezar û yazdeh hezar û şêst û yek. Nîzamettin Nasir Kurê Nusretüddewle ye. Hezar û şêst û yek hezar û heftê û neh. Mensûr Ebul Muzaffer Kurê Nîzamettin e. Hezar û heftê û neh hezar û heştê û pênc. Di vê sed salî de bi taybetî di dema Nesrûddewle û kurê wî Mîr Nîzamettin de gelek berhemên Merwaniyan hene. Ji wan berheman hinek roja îro jî li ser piyanin. Bîra pira Merwaniyan ku jê re dibêjin pira dehgeh an jî pira dehderî, di dema Mîr Nîzamettin de hatiye çêkirin. Li başûrê Amedê hîna jî di xizmeta gel de ye. Mîr Nîzamettin li ser çemê
لسر چمê batmanê jî pirek çêkiribû lê ew pir negîştiye dema me. Li Bakurê Batmanê li ber gundê Kêrikê li ser çemê Batmanê hîna jî lengerên vê pirê di nava çemê Batmanê de xuya dikin. Li vê herêmê jî vê pirê re pira qîza qiral ji tê jê re tê gotin. Nesrûddewle di nava Farqîn û Amedê de li ser çemê Embarê pirek çêkiribû. Li nava bajarê Farqînê gelek mizgeft û medrese ava kiribûn. Gelek ji wan îro ne li ser piyan in. Ev trajediya ku bûye mijara vê pirtûkê di dewleta Merwaniyan de di dema zarokên Nusretdewle Ehmed Mîr Nîzamettin û birayê wî Mîr Saîd Qewmî. Evîna di navbera qîza Mîr Nîzamettin Rindexan û kurê Mîr Saîd Teter de bûye kula ser birînê derdê herî mezin jî neyartiya nava her du birayan e. Mîr Nîzamettin di dewsa bavê xwe Nasrûddewle bûbû Mîrê Merwaniyan. Birayê wî Mîr Saîd jî zehf dixwest ku bibe waliyê Amedê. Lê belê Mîr Nîzamettin ew nepejirand. Mîr Nîzamettin ku Mîrê Merwaniya bû 10,000 leşker dabû Alparslanê Selçukî ji bo şerê Malazgirê. Lê Sultanê Selçukiyan navbera her du birayan xera kir. Cara pêşî ew bi hev dan kuştin. Di sala 1085 de jî Sultanê Selçukî Melikşah êrişeke mezin anî ser bajarê Farqînê bajar xera kir. Kevir li ser kevir nehêşt û dewleta Merwaniyan hilweşand. Selçukiyan Mîrê Merwaniyan dawî Mensur Ebulmuzfer tevî malbata wî bir li herêma Cizîrê li ciyekî bicih kir. Mîr Mensur heta dawiya jiyana xwe li wê zindana servekirî ma. Di roja îro de li navbera bajarokên Heskefê û Kercewsê yên wilayeta Batmanê bi navê Merwaniyan gundekî kevnar heye. Di dîrokê de ji wê herêmê re devera Cizîrê dihate gotin. Mixabin mesele rast nekir. Ciyê ku Mîr Mensur li dijiya ew dere. Yanna li vê gundî û li derdora wî min ji gelek kesan pirsî derbarê wê gundê agahiyên cuda cuda hene. Navê Merwaniyan di gelek meseleyên herêmê de derbas dibe. Tişta herî balkêş ev e ku dema Merwaniyan li Heskefê hekim dikirin li wê gundê havîngeheke rayedarên Merwaniyan hebû. Îro bûye kavil. Wan rayedaran havîna xwe li wir derbas dikir. Ev rastî merû dibe ciyekî ger ku ev havîngeha Merwaniyan li vî gundî be dibe ku Selçukiyan Mensur û malbata wî biribin vê derê û mecbûrî bi cîhbûnê kirine. Mehmed Saîd Temel. Nesrûddewle Trêjên rojê ji rojhilatê ve di navbera çiyayên Gabar, Cûdî û Meretoyê de diçirisîn û li ser seranserê welêt belav dibûn. Tevekî welat bi însanên xwe, bi sewalên xwe, bi teyr û turudên xwe ve sînga xwe vekirine. Bi van trêjên heftreng re xwe amedeyî rojekî nû dikin. Xuya ye ku îro rojekê nû li welatê Merwaniyan dest pê dike. Bihar e, bihara rengîn e. Gul û kulîlkên war û welatê Merwaniyan geş bûne. Îro li welatê Merwaniyan rojeke cuda ye. Ne wek rojên berê. Trêjên rojê îro gelek rengîn in. Çikeçika çûkên çolan îro ne wek rojên din in. Berxên welatê Merwaniyan jî îro ne wek rojên din diberin.
ایرو لناو مروانیان لباجار فارقین دو بویرین بالکش و به و گریدای رودانه میره مروانیان ای بناو دنگ نصر دوله احمد یعنی جی چویه بر دلوانیا خدا امر رب خوا کریه جبر سه زاروکن وی پچوک ولید نظامتی و ایرو لدوسا باب خوا ببه میره مروانیان نصر الدوله میرچیای روتک بخوایی ما Peskoviyên çiya bênêçirvan man kaniyên çiya ku ava zelal diherikîn kes tuneye vexwe darên çiya geş bûne kes tuneye li bin siya wan rûne kulîlkên çiya geş bûne kes tunê wan biqurmiçîne felekê tu li van şikeftên çiyayê rûtik binêrî deriyê van vekiriye lê Nasrudewle hewtê li wan nabe mêvan. Nasrudewle mîr li pê xwe mêranî hişt, li pê xwe camerî hişt, li pê xwe wekhevî hişt, li pê xwe dewleta Merwaniya herî bihêz hişt. Nasrudewle li pê xwe însanetî hişt. Çiyayê rûtik jî îro zef xemgîn e. نصرالدوله di navbera salên hezar û yazdeh hezar û şêst û yekan de mîrantiya dewleta Merwaniyan kiribû. Navê wî yê esasî Ehmed bû. Lê belê ji ber mêrxasiya wî cameriya wî û odariya wî xelîfeyên Bexdayê navê wî Bexdayê navê Nesrûdewle jê re layiqî dîtibûn. Dewleta Merwaniyan ji aliyê badê kurê dostik ve di sala ned û sîsyan de hatibû damezrandin. Badê kurê dostik di navbera Bedlîs û Hîzaneyê de li gundekî dora çiyayê Behsemê hatibû dinyayê. Roja ji dayîkbûna wî nediyar e. Lê di sala ned û nod û yekan de li Mosulê di şerê li dijî eşîrên Ereban Hemdemanî û Uqeylî navê van eşîran de hatibû kuştin. Li dewsa wî Ebu Elî kurê Merwan bûbû mîrê Merwaniyan. Ev Eliyê ku bi navê Ebu Elî Hesen tê naskirin, navê bavê wî Merwan e. Ew bi xwe kurê xwişka badê kurê dostik e. Yani li dewsa badê kurê dostik xwarzên wî ev dewleta Merwanî bi pêş de biriye. Di sala ned û heştê û sîsyan de Bad kurê dostik li hêla Erdîş û Bedlîsê rabûbû dest bi cengawariyê kiribû. Ji roja ewil de hikimdariya dewleteke Kurd kiribû serê xwe. Zef cengawer û camêr bû. Silehşorekî bêhempa bû. Piştî Erdîş Bedlîs wan û derdorên din bi dest xistin. Berê xwe dabû Amed û Farqinê jî û ew der jî xistibûn bin destê xwe. Dewleta xwe mezin kiribû û bi pêş de biribû. Birayê xwe Ebulfewarîs li Farqinê kiribû walî. Ebulferawîs di nava du salan da sûrên Farqinê nûjen kiribûn. Ev birayê Bad di sala ned û heştê û heftan de li dora Nisêbînê di şerê nava Bad û Emirê Mosulê Uqeyliyan de hatibû kuştin. Termê wî anî bûn Farqinê li ser tirba wî jî qubeyek çêkirin. Di wê şerê de artêşa Bad têk çûbû. Neçar mabû bi Uqeyliyan re hevpeymanekî çêke. Nisêbîn cîzir û derdorên wan daran jî dest çûbûn. Derdora wan deran jî dest çûbûn. Di sala nod û nehan de li Mosul û deverên Cîzîr Nisêbûn û Helebê du emirên Ereban Hemdanî û Uqeylî dijiyan. Ji ber nakokiyên nava wan
باد اف فرسن بر بکار آنی بو و چوبو سر وان دارین کو 4 سال بری وندا کربون درین کو 4 سال بری وندا کربون ew der bi paş te standibûn. Di heman demê de gelê Mosulê jî badê kurê dostik xwestibû da ku were wan ji wan emaretên ereban rizgar bike. Bad ev firsend dabû berxwe û çûbû dora Mosulê, Mosul bi dest xistibû û heta difikirî ku berê xwe bide Bexdayê paytexta Xelîfeyê Ebbasiyan li wê navberê de hemdanî û Uqeylî lêbûn yek. Wî xwestibû ku artêşa xwe bikişe ciyê ji ber ku hespên bêdewiyên ereban li deşt pir bihêz bûn. Mixabin dema ku bi paş te kişiyaye ji ser hespê ketiye û qorika wî şikestiye. Ebu Eliyê Xwarzî wî neçar maye ku wî li wir bihîle û artêşa xwe bikişe paş. Bad ji Eliyê Yekî Ereb ve tê kuştin. Bad ji Aliyê Yekî Ereb ve tê kuştin. Çardeh Miherrem 308 koç. Dîroktayê 13 Avril 909 daye. Lêbelê yê ku ew kuştibû nizanibû ku ew badê kurê dostike. Wî digot qey wî yekî jî rêzê kuştiye. Çek û silahên wî ji xwe re biribûn û çûbû. Di pê re nas kiribû ku ew badê kurê dostike. Ereban ser û milên wî jê kiribûn biribûn li ser deriyê Mosulê daliqandibûn. Lê gelê Mosulê ev tişt nepejirandibû. Bad ji wir rakiribûn û li gorî ola Îslamê ew kefinandibûn û binaxkiribûn. Ebu Elî Xwarzî badê kurê dostik piştî xalê xwe artêşa xwe dabû hev û du caran artêşa hemdanî û Uqeyliyan têk biribû û dewleta Merwaniyan bihêz kiribû. Ebu Elî hatibû Heskîfê. Jinxala wî li wir bû. Rewş jê re got. Wî û jinxala xwe li hev kir anî jinxala xwe li xwe mer kir û bû mîrê Merwaniyan. Bajarê Farqînê ji Merwaniyan re kir paytext. Lêbelê eşîrên ereban belaya xwe ji wan ve nekir. Ebu Elî dubare ew têk birin. Serek û rêberên wan dîlgirtin. Du heb birayên Ebu Elî hebûn. Navên Saîd ê piçûk Ehmed bû. Ebu Elî jî aliyê birayê xwe Saîd ve hate kuştin. Birayê wî Saîd bû mîrê Merwaniyan. Lêbelê di navbera Saîd û birayê wî Nesrodewle de nakokî çêbûn û di sala 1011 de Nesrodewle birayê xwe Saîd da kuştin û bû mîrê Merwaniyan. Milîtiya Nesrodewle dora 5 salan dom kir. Dewleta Merwaniyan di vî 5 salî de gelek rehet û bi serfirazî dijiyaye. Rewşa gel gelekî bi paş ve çû. Rewşa gel gelekî bi paş ve çû. Çi fêkî û şinayiyê ku li ber ava kaniya mezin bi dest dixistin difirotin, bazirganên ku li Farqînê qonax datanîn. Bazirganî roj bi roj zêde dibû. Ji ber ewlehiya tevekî kerwanên bazirganiyê di ser Farqînê û Amedê re derbas dibû. Ji Ermenistanê ta Bîzansiyan bazirganên ku rojhilat ve dihatin derdiketin ber behra reş bi giştî di Farqînê re derbas dibûn. Bajarê Farqînê ji bazirganên rojhilat rojava ji tevekî bazirganên Bîzansiya re bibû cihê û ewlehî û betlaneyê. Bi wî awayî danûstandineke gewre bi xwe re dianî. Ji ber vê bazirganiya xezîneya Merwaniyan tijî zêr û zêv dibûn. Di vê demê de sê heb dewletên hêzdar li ser piyan bûn. A yekem li Rojava dewleta Bîzansî
یا دویم لبغدا و لعالی روجلات دولتا خلیفه عباسیان آسیم جی دولتا فاطمی کو ناوند آوان لمصری بو دولتا فاطمی لموصل حلب و دورندن حکم دکر ناصر الدوله به هر سه دولت آنراجی تکیلیه باش دانی بون جبر و تکیلیه دمک دریش مروانی جشرین گران پاراست بو لگوری دمه ناصر الدوله باش ددا وان دولتان داکو خو نیزی وان نکن روز بروز خزینه مروانیان جی بازرگانی تجی زیر و زیو تبون بیجی بالا وان دولتین دور وان دکشاند دوی دمه ده لباکور رجلات ولات مروانیان لعالی قافقاسیای دولتا شدادیان هبو کو اوجی کرد بون لیبلی به ارتنگاری خو ندگشتن مروانیان دنابرا هر دو امارتین کردان ده بیزانسیان لحیلا سرحادی ارمن به جه گره بون جبر وی آوایی تکیلین مروانی و شدادیان نزح کرد بون ناصر الدوله ریکا خود دیته بو و بقیزا فضل مشهور کو هنگ میر شدادیان بو زوجی بو اف جن دایکا کوروی میر سعید بو دولتا مروانیان بو ستارگی ها مظلومان دوی دمه ده جبلی وان هر سه دولتین هیزدار خلیفه عباسی دولتا فاطمی دولتا بیزانسی بو وان بگیری ادایی چند حب امارتین عربان هبون هر دم دنابر آوان ده ناکوکی هبون لی کی جانه تنگاسی چیو بویا و دابتن بخت مروانیانو لور به اولهی دجیان دولتا مروانیان ببو جهه اولهی ببو جهه کار ببو جهه بختواریا جیانه ده ناواوی 5 سالی ده جاره که به تنی لرحای بیزانسیان رش شرک چه ببو او جی زحف مزن نببو دوم نکره بو به پیامه که به داوی ببو ناصر الدوله جبوكو بأمارات دورا خورا لناف سلحو أولهية دبا بريا زواج تيكليين خوا بوان زيادة دكر تيغو تنكو چار جنين وي هابون يا قيزا حكم دار ساناسوني جآلي ساسوني بوكو أو فلابو يا دويان قيزا أمير رحاي بوكو أو بيزانسي بو يا سيسيان قيزا قرواس مير موسل وقيلي بو يا چارانجي كچا مير شداديان بو جزاروکو در دورا خوره جی گلک جن ج امارتین دورا خوره آنی بون لگوری گوتنه که دن جی به صدان جاریین وی هبون کو هر شف بیاکیره رادزا جناویا یکم سیده قیزا قرواس امر اقیلیا بو سیده ایگیلی ناصر الدوله جباب خوره کری بو کو پیرزح فعلا قدر ناوه جبر ویه که قرواس قیزا خواه به پاشت آنی بو او جن ناصر الدوله ستانده بو ناصر الدوله بروش به کار و بارین دولت خواه مشغول بو میوان کو جدر و دهاتن او پیشوازی دکرن روژن اینان پشتی نمیجا خود پی دردکت جیای روتک نیچیرا پسکوبیان ایواران جی لدیوان دمککن شبهر دبوراندن پشرد چو ناو جاریه و جنه خواه بوان را کیف و خواشی دکر ناصر الدوله کسکی زحف جیان حل دکر دوی هرمه ده جاریه که خوشک لکو هبویا زیرددان او جخوردانی ناصر الدوله کسکی زحف اولدار بوجی لگوری گوتنان جنمیجا صبه را زحف ریزگرتی بو دما ناصر الدوله لولات مروانیان دما بختواریه بو دما اولهیه بو ناصر الدوله امر بو جگل دولت مروانیان را باو بو ستارا بیکسان بو گووک آشتیه بو ناصر الدوله جیان بو ستی فاطمه ناصر الدوله جی وکی برای خو ابو علی زحف گرینگی ددا زواجا بقیزن امارت دورا خوره یک جوان امارتان جی لباکور ولات مروانیان لدورا ساسون امارتا ساناسون بوکو او امارت فلابون ساناسونی زحف در دست دریجو تالانکر بون ناصر الدوله دخواست بوان مروانتی بکه داکو دب جوان ایریشان بردم بری مرن آخوه ده سالا 1005 ده به میوانی سریک دابو بال ساناسونایه نویه که امر ساناسونایه هبو نابوه ستی فاطمه بو دایی گاوه مسلمان بو که چاخوه لگوری ادبا اسلام پرورده که بو ستی فاطمه قیزه که زحف دلالو و زانا بو ده ناف امارت و حرمه ده دنگ دابو
تبکی وان امارتان جبوک و ستی فاطمه بخازن کتبونه تفگره. گرکی ناصر الدوله به ناو ابراهیم هبو جوی لاو خوره ستی فاطمه خواستو آنی. لگوری گوتنه که ابراهیم پشتی کو به ستی فاطمه را زوجی دناو دمکه کن دمر. لگوری گوتنه که دن دبیجن گرکی وانجی چه ببو و کوه نزوجی به ابراهیم مریه. چه دبه بلا ببه ستی فاطمه لعرده ما بو. سه حب کره ناصر الدوله ین دن هبون. ساد مزن بو. دوی دمه ده والی آمده بو. دایکاوی ج بیزانسیا بو. سعید ناوین بو. دایکاوی ج کرد شدادی بو. دلوی زحف به والیتیا آمده و هبو. نظام الدین بچوک بو. کره جاریه کی بو. زحف بکاته بو. ناصر الدوله او جدو ساخوره جبو میراندیا مروانیا آماده بکرد. و جاره تشتکی جدا چی بو. ستی فاطمه جبو ابراهیم آنی بون لیبل ابراهیم بش. ناصر الدوله دخواست کو ویل سات مهر بکه. جبرکو سعید جروجا پیشی و جستی فاطمه زحف حس کرده بو. لیجبریارا باب خوره زحف ریز گرتی بو. سعید زلامه که زحف بده بو. نظام الدین تمنوی لدورا 20 سالان بو. ویجی گلک جستی فاطمه حس کرده بو. جخوره دگود. کو از ببم میره مربانیان گرک یا دوت میره که وکی ستی فاطمه جمن رهبه. سات لآمده بو او جوه مسئله بخبر بی. چند مه قدیان ناصر الدوله ماشاش تنا وزاروکن خدا گرک عدالتک بکرا لسر قیزه که هر دو زاروکن وی نمایه هبودون بکشن جیو خوره دفکره و دبیجه و دهاتویا و دولت چاو با زاروکن من لسر قیزه که به هر کتن کاس به از بمرم و چی بینن سری هبودو وزیر کی وی هبو تمنی وی د سر 40 سالی را بو لیبل زح زانا او قاس جی جوان را صادق بو جبر کو راست کو بو هر کسی نابه وی راستین جبیر کری بو برناف که وی بو وزیر راست ناصر الدوله غازی وزیر راست کر به شوری گوت کا از چه بک وزیر راست گوت میرم سه روزان مهلت بده من از چاره که ببینم وزیر راست هر تشت باش زانی بو جبر کو تمن نظام الدین بچوک بو دل ستی فاطمه به سعید و هبو سعید جن نظام الدین چیتر لحظاتی بو وزیر راست بوان تدکان زانی بو رونشتو د سری خود پرگالک چیکر روجا سیان هات بال میر ناصر الدوله جیرا گوت میره من توی ببیجی سعید من صبر بکه از تل دوسا برایت سات بکم موالی آمده تو دزانی سعید زحف آمد و والیتیا و حزد که اوی بوی آوای دلوی خوش ببه توی ببیجی نظام الدین من حتی ایرو به اشکرا جتر نگوتیه لی پشتی مرنا من توی ببی میره مروانیان او جی و بوی دل خوش ببه ستی فاطمه جی توی وی بسپیری من از وی ببم رادستی مالباتا با بوی بکن جوان را ببیجم براهیم مر لهلا ما نراسته کو ام برمای و برای خواه مر بکن ناصر الدوله هناك فكري جخورا قد والله ستي فاطمة نياكم مروف وي بالسر مالا بابان دا بشينيا تبكي وان امارت دورا ما جبو ستي فاطمة كتبونا پیش بركي فلك مالا خودية تا خرابه از وی به دست خواه را دست مالا بابی وی دکم بله دی ساجی یا راست ابه جبو قیزه که از چما زارو کن خواه لحف دینو خراب کن لهبودون خراب بکن روژادن ناصر الدوله غازی زاروکن خواه کرو بریار خواه جوان را گود هر دو کرین ویجی نچارمان لبر باب خواه سری دانین نظام الدین لجه خواه رونشت دست به جیانا خواه کر سعید هنک دلشکستی هنکی جی به خوشی لجه خواه رونشت ما لوه هیویه کو باب وی سات جوالیتی بگرو وی بشینه دو سبرایوی پشتی چند روزان ناصر الدوله آنی کاروانک آماده کرد وزیر راست آنی سروی کاروانی ستی فاطمه سپارت وزیر راست و اوبر خودان ساناسون بالمالا باب ستی فاطمه لیبلی د سری وزیر راست برنا ستی فاطمه کو وی به ساناسون تنه بو
جبر کو باش دزانی بو دل ستی فاطمه گلک به سعید بیا سعید تمنه وی لدورا 30 سالی بو زلامه کی بجن بلند و چاو بروی نوی رش بون میر خاصه کی به هم پا بو دماکو خواه گیرید داو دکت نوا کولان باجار فارقینی چاوین گلک قیزو جنین باجر دکت دکشا سرخوا د خیاله هر قیزه که ده بوکو او ببه هفجیناوی عیدی کاروان ji farkînê derket ber bi bakur ve bi rê ve diçe. Wezîrê rast heta jêtê berê karwan bi aliyê Rojava ve dide. Carînan aliyê Karwan ji farkînê derket ber bi bakur bi rê ve diçe. Wezîrê rast heta jêtê berê karwan bi aliyê Rojava ve dide. Carînan bi aliyê Rojhilat ve dide heta jêtê rêka xwe dûr dike. Ji bo ku karwan ji bajarê farkînê zehf dûr nebe, yên pêre carînan wî hişyar dikin bi rêka wan neraste. Ku rêka wan neraste. Pelê wezîrê rast çav dide wan dibêje. Bisekirin, hişê min li serê min e. Nizane wê çawa pergala serê xwe ji Fatimayê re bibêje. Rêvîtiya wan ket roja diduyan. Ji farkînê dûr dibûn. Ji çiyaya rûtek derbas bûn. Gihiştine ber çemê pasûrê. Wê êdî berê wan têkeve rojhilat û ji farkînê dûr bibin li vir qonax danîn. Wezîrê rast di nava xwe de dikelije ku vê carê rabin wê ji pergala serê xwe dûr bikeve qas bi qas wê ji farkînê dûr bibin. Ji ber ku nizane wê Sitî Fatîmayê çi bertekê bide newêre tiştekî ji Sitî Fatîmayê re bibêje. Radibe û rûdine diçe û tê. Nizane çi bike. Wezîrê rast heta wê rojê ew qas neçar nemabû lê leptên wezîrê rast bala Sitî Fatîmayê dikeşe. Ew jî naxwaze ku bi paş de here mala babê xwe. Dilê wê jî gelekî li cem Saîd mabû ji roja pêşî ve zehf ji Ibrahîm hez nekiribû. Dixwaze ku bike qîrîn bibêje hûn min çima bi paş de dibin. Carek jineke li eynê xwe danayîne. Dema rabûnê hatiye lê wezîrê rast xwe giran dike. Cara pêşî biryara xwe dide ji xwe re dibêje ma jineke wê çi bike ji min? Bû berêvarê wezîrê rast hate ber kûnê Sitî Fatîmayê sekinî. Nizane çawa dest bi axaftinê bike got xatûna min em zehf li vir sekinîn. Lêvaye bû şev ku razîbûna te hebe em ê îşev jî li vir bin. Sitî Fatîma rabû ser piyan hinek xweda hebû û din û rûyê xwe qermiçand. Çavê xwe tûş kirin bi hêrs li wezîrê rast nêrî û got. Digotin tu însanekî zehf biaqilî. Te ev aqil ji kê stand? Tu bi çi mebestê radibî min bi ser mala bavê min de dişînî. Ez son dixwim ku tu werî sanesûnê ez ê te li vir bidim kuştin. Sitî Fatîma wezîrê rast gelekî rex nekir. Lê wezîrê rast di nava xwe de gelek kêfxweş bû. Ji xwe re got pergala ku min di serê xwe de çêkiriye rast e. Piştî demekê Sitî Fatîma sekinî û hêdî hêdî di ber xwe de giriya. Wezîrê rast cesaret kir got: Xatûna min, ez te nabim sanesûnê. Ez ê te bispêrim Mîr Saîd. Bi gotina wezîrê rast re Sitî Fatîma serê xwe rakir, hinekî jî kêfxweş bû û gotê: Madem ku tu min nabî sanesûnê lê ev çi ye? Xatûna min, ku ne wisabûna min nikaribû te ji farkînê deranîya. Êka bibêje tu yê çawa bikî? Xatûna min, sebir bike, îşev ji xwe re rakeve. Sibê tê xêr pêre. Xatûna min, ez baş dizanim ku tu û Mîr Saîd evîndarê hevdû ne. Wezîrê rast tiştê ku tu dibêjî rast e lê kesî nikaribû li mala bavê min ew tişt ji min re bigota. Ka binêre felekê ez ji Sasûnê anîme ku. Xatûna min, ez bihêvîme ku wê dawî bi xêr be. Sitî Fatîma bawer kiribû ku di serê wezîrê rast de pergaleke xêrê heye. Bihêviyeke baş çû bin çadira xwe û rûnişt. Di demeke kin de zehf bibû evîndara Mîr Saîd. Wezîrê rast rabû du heb siwar ji karwanê xwe amade kirin gote wan: Farqîn bi hespan qonaxa nîvrojî ji vir dûr e. Hûn ê îşev
دی چیارا درباس ببن هرن قصرا میر سعید و نامه کو من نویسیه بدن دسته وی بلا ایشف نسکنه ورابر گرک بری آویتنا روژه هون تبی میر سعید بگهیجن بدره بله زحف بالدار بن کس و نبینه کو ناصر الدوله بما بحثه و سری متبان جیکه هر کو سوار رابون لسر پشتا حسب و سوار بونو و بره کتن دورا نیو شوه گهشتن فارقینه چونه بر دریه کلی دری قفالتی بون هر دو جی جوان دریا را نغریب بون ریکک جی خورا دیتن کت نوا باجر ددمک کنده گهشتن بر دریه میرساید نامه وزیر راست دانه میرساید گلکی که خوش بو ده همان دمه دا رابو به هر دو سواران و ji bajêr derketin û wan qesda cihê karwanê wezîrê rast kir. Bi avêtina rojê re gihiştin dûra karwan. Bi dengê nalên hespan tevekî karwan şiyar bûn. Sitî Fatîma li bin çadira xwe mabû şaş. Ji xwe re got gelo eşqiya hate ser me. Rêbir û dis hatin me. Hinekî bi tirs xwe qucipand. Wê pêşbînî nekiribû ku wezîrê rast di wê şevê de Mîrsaîd bigihîne wan. Lê Sitî Fatîma ew qas dît ku çadir vebû. Mîrsaîd li pêşberî wê ye. Di nava xwe de got wey wezîrê rast. Wellahî tu wezîrek rast î. Sitî Fatîma bi xweşî kelegirî û xwe avêt hembêza Mîrsaîd. Mîr ew demekê bi xwe ve şidan. Bi hev re qasekê rûniştin, sohbet kirin. Sitî Fatîma bi xwe ve hat, bêhna wê derket, hem nedixwest ku bi vî awayî bi ser mala bavê xwe de here, hem jî ji Mîrsaîd gelekî hez dikir. Piştî demekê Sitî Fatîma bi kêfxweşî li wezîrê rast fitilî got: Ka bibêje, tu yê me bibî ku Nasrûddewle vê kiryara te sehb bike, wê çi ji te re bibêje? Ez bawerim tu me nabî farqînê. Tenha ji me re cihekî dîtiye. Haydi, tu yê min veşêrî. Lê Mîrsaîd qeynî ku. Sitî Fatîma têr axivî, wezîrê rast lê guhdarî kir. Lê fitilî û got: Xatûna min, meraqan neke. Ez wezîrê rastim, her tim di peywira mîrê Merwaniyan de me. Lê vê jî baş bizanin ku gotinek heye. Dibêjin heft tajiyên wan kîvrûşkeke min zebt nakin. Wezîrê rast got: Mîrsaîd mîrê min, hinekî ez û tu û xatûna Sitî Fatîma bi tenê bimînin. Mîr emir kir tevekî siwar û xulaman xwe ji wan dûr kirin. Wezîrê rast ji wan re got: Mîrê min, ku tu Sitî Fatîmayê bibî farqînê, wê bavê te û birayê te pê bihesin. Ev yek ji min re û ji we re jî zehf xeter e. Ya rast ev e. Hûn dizanin ji bajarê Bedîsê heta bajarê Amedê rên başbazirganan û karwanan hene. Her sal bi sedan karwan û serekbazirgan tên di vir de derbas dibin. Li ser wan rêyan bi dehan xan hene. Ev der cihê betlane û dabînkirina pêdiviyên wan in. Hûn dizanin ji ber ku bazirganiya ve herêmê tev li ser rêyan e. Ji bo berjewendiyên xwe kesek tiştekî xerab bi wan xanan nake. Yanê ev xan cihên biewlen e. Di navbera Bedlîs û Farqînê de xana dûxanê heye. Tu car mîrê Merwaniyan bi vî alî ve naçe. Xana dûxanê ji welatê mala bavê Xatûna Sitî Fatîmayê ne zehtûr e. Wê dem were ku xatûna min bikare carînan here ca mala bavê xwe. Bibe xatûna Sitî Fatîma li vê xanê bicî bike. Du heb xulaman tevî pîrekên wan li bal xatûna min deyne. Bila ji xatûna min re xizmetê bikin. Tu jî ji mahê carekê bi ser wan de here xatûna min bibîne. Heta demekê ku hate ji bîrkirin, tu yê xatûna Sitî Fatîmayê bînî cem xwe. Ev pergal bi serê Mîr Saîd ve çû, pejirand. Sitî Fatîma jî ji xwe re got: Ew jî fetilandina ser mala bavê çêtir e. Wê jî qîma xwe pê anî. Mîr Saîd çû li xana dûxanê avahiyeke delal ji Sitî Fatîmayê re kirî. Ew avahî wekî qesrekê xembilan. Ji xulamên û xweyên sadiq du xulam tevî pîrekên wan pê re li vir danî. Mehra xew Sitî Fatîmayê birî.
چند روژان به هف شابون و ستی فاطمه هف تیر هم بیز کرن و ستی فاطمه پر خوشک و پر شیرین بو لیبل میر سعید جنچاری فتلی فارقینه ستی فاطمه جی دست بجیانه که نوکر خانه دخانی جهکی گلک خوش بو. به سادان کاروان و بازرگان دهاتن لور به روژان بدای او سوان بخوار کارت که خانه به کی باشی الان روش به روز جارنا به درنگیت که به گلک خمگین دبه شبین گود پاشیلا میرسعید در باست که ناین جویر کرن جیان به وی آوایی به وی حسرتی لسر سیتی فاطمه دونت که خانه دخانی جهکی خوش بو وزیر راست زحب با عقل بو کو او در شانی واندا او در جه بازرگانی او اولهی بو جه کار او خباتی بو تبکی میر امیر و بگن و حرمی افغان دپاراستان لولا بازرگانی هر کسی لور بو بر جواندی تشتکی دنه نصر الدوله سوزی کو میر سعید را دابو نه آنیجه آنگو او نکاری بو والی نکری بو والی آمده لبری میر سعید لبر بابه خو رانه بو اف چون و هاتنا میر سعید به سالان دوم کرد خدا کرک دابو سیتی فاطمه نابی وی تتر دانی بو تتر روش به روش مزند بو بابی وی مهی جارکی جارنانجی جدو مهان جارکی بسر وانده تهات سیتی فاطمه جه مالمزدنا بون تتر خو گلک دلال پرورده تکر خانا دوخانی ریگانه که ملزم بود جدا جدا کس دهاتن ور به روژان تمان چه به زرگانی بود دهات ور سلاح شور بوان را هبون جبول سر ریان اولهی وان بگرن او سلاح شور ددما و بطانه خانانده بشور دیر و ریبان خو پرورده تکرن تتر کو پرسند بدیتا تچو او تماشیت کرن سلاح شوری گلک لخوشا تتر تچون دوی نابر دا میر مروانیا نصر الدوله میر 1601 گروی بچوک نظام الدین بو میر مروانیان نظام الدین بچوک برابو لی گلک زانه او با عقل بو او میرانتی مافی وی بو پشتی کو نظام الدین میر مروانیان شده به نظام هو سعيد الزنداني روش شانس 1607 به نوبینکاری وزیر راست جاره گدن اوج زندان درخست برای خو آنی فارقینه او چند روزان کر میوانی خو هر دو برایان پشت چند روزین میواندی بریارداکو سعید ببه والی آمده میر سعید به جاره به سرکت او بو والی آمده لنابر هر دو برایان قد خوش نبود گنگشیات نابر آوان da her kutucu zede bun. Bu saladın artışa Selçukluyan ji alî Bakurê Rojhilat ve zehef bi tijwarî bi ser welatê Merwaniyan û wan deverên din ve dihatin. Çi diket ber wan talan dikirin. Cihê ku biket naya gevir li ser gevir netiştin. Ev yek bibû derdekê giran ji wî heremê re. Mîr Nîzamedîn gîliyê wan bi xelîfeyê Bexdayê kir. Bêfeyde bû. Selçukî roj bi roj bi hêz dibûn. Li ser pişta hespan beyan nedibûn. Bibûne beleya serê wê heremê. Mîr Nîzamedîn neçar tima her sal baceke giran ji Alparslanê Selçuklî re bişîne ku
و هنگ سلطان سلجوقیان بود جقا چاوی همو وان امارت عرب و سلجوقیان دوان خزینه مروانیان دبون سال 1609 الپاستان سلجوقی به ارتشکی گران و حاد بر آمده لقرقا چمی دیجنه دانی الپاستان لدیجی میر نظام الدین حوالتیا میر سعید دگر با آوای گیوان بری هفددا لبر باجک گران جهر دویانجی دستاند دما الپاستان با ارتش خواه حق آمده ارتش خواه لکیلقا جمعی دجله دانی وزیر خواه بناو نظام الملک شانت فارقین بی میر نظام الدین او جیانی آمده میر نظام الدین پره که زحف مزند الپاستان داکو حوالتیا میر سعید نکرد الپاسان پشتی وان پرین زحف گرد دف جوان بردا بار دانی سر ملی وزیر خواه نظام الملک وزیر نظام الملک دمامیر نظام الدین جپانی جحف شیر صبح نظام نظام الدين بيرسم داني لدي وزير الرائع نابري ومير سعيد أردن مير جار جدا بو ولي مامۆستا بەردەوام کرد. میر نظامدین آنی جاردن میر سعید خست زندانê. Lê dîsa wezîrê rast ket navbirê û Mîr Seîd berdan. Mîr Seîd careke din bû waliya Amedê. Lê belê nava her du birayan xweş nebû. Sala 1702 Mîr Seîd ji xana Dûxanê nû zivirî bû. Nizamedîn ji bo wî xefikek amade kiribû. Cariyeke Nizamedîna zef xweşik hebû. Nizamedîn jê re got, tu yê herî Amedê jehriyê bidî birayê min Seîd. Eger Seîd bimire ez ê te bikim şahbanûya Mervaniyan. Ew cariye hat Amedê got, ez hatime xwe ji Mîr Seîd re bibexşînim. Mîr Seîd dema ku çav pê ket, hişê wî ji serê wî çû. Êvarê piştî ku kêfa xwe kirin, Mîr Seîd çû ser şûyê. Wê cariyê pêşkira bi jehrî dayê. Mîr Seîd xwe bi wê pêşkirê ziva kir û piştî 3 rojan mir. Payîza paşîn meha cotmehê cariye fetilî farxînê. Mîr Nizamedîn cihekî zehf bilind dayê. Dema ku Mîr Seîd mir, temenê Sitî Fatîmayê li dûra 43 salan bû. Teter jî bibû xortekî 20 salî. Çavên her duyan jî her tim li rêka Mîr Seîd bû. Lê belê Mîr Seîd bi ebedî dev ji wan berda bû. Bi dilê her duyan de jî keser bû ku rojekê bifetilin bajarê farxînê. Teter hêj zarok bû ku navê kalê xwe Nasrûddewle dibihîst. Lê nebû qismet wî û kalê xwe Nasrûddewle hevûdû nas nekevin. Bi ser de jî Nasrûddewle hay ji hebû teter tune hay ji hebûna teter tune bû. Nizanî bû ku çi şêrek ji malbata wî li xana Dûxanê digihêje. Belê teter her tiştî hîn bibû. Gelek çûnûhatin hebûn. Roj bi roj tiştê ku li warê Mervaniyan diqewimî dişûpandin. Heta wisa nav û dengê qîzapa xwe Rindîxanê jî bihîstibû. Jê re gotibû ku Rindîxan qîzeke zehf telal û cengawer e. Belê di dilê teter de tiştekî din hebû. Hezkirina ji qîzekê û zevat ji teter dûr bûn. Armanca wî ya sereke ew bû ku wê çawa here welatên Mervaniyan çawa tûla bavê xwe helde. Sitî Fatîmayê jî ji bo perwerdeya teter her tişt dikir. Wê jî nav û dengê xweşikiya Rindîxanê bihîstibû. Zehf ditirsiya ku teter wê bibîne û bibe evîndarê wê. Nedixwest ku bifikire teter rojekê bibe evîndarê keçekê. Di ser de jî keça kujerê bavê wî. Çi karwanên ku ji farxînê dihatin û derbas dibûn, teter û Sitî Fatîmayê pirsa welatên Mervaniyan û rewşa wê dikir. Ên ku dihatin dema çav bi teter diketin û rewşa wî hîn dibûn, digotin teter çi qîzapeke te heye. Te digot qey tevan bi hev re peyman çêkirine.
تتر زهر گوه ند داوان لیبل ستی فاطمه گلک تنگزار دبو جخوره دگوت کو اگر تتر ببه اویندار قیزا کو جری باوی خواه و روشامن چاب سرک غلامن دولتا مروانیان گروز و فیاض گروز به اصل خوش هیلا بتلیس جی مالباتا کی زح بنابو دنگ بو فیاض جی نوی میر محمد حکاریه بو گروز هینا دما ناصر الدولت و ببو سروک غلام میر مروانیان دوی دمه ده سروک غلامی میر مروانیان نتشتکی حسان بو جبو کو یک ببه سروک غلام میر مروانیان گرک او کس میرخاسه کی بهم پا بویا ریکا ویجی او بو کو ساله دو جاران لولات مروانیان پیشبرکا تیر آبتنه و شورکشانه و رمبازی دهاتین کرن. ایکو ببه سروک غلام gerek di nav her sê cureyên pêşbirkan de bi ser biketa. Giroz berî mirina Nasirûddewle bi 2 salan ew serek gulamî bi dest xistibû, dûra 15 salan ew mêrxasiyê xwe domandibû. Giroz mêrekî bêhempa bû, camêrekî navdar bû. Hîna di zarokatiya xwe de hînî silahşûriyê bibû. Di her warî de perwerdeyeke giran dîtibû. Di pêşbirkên mervaniyan de bi serkeftî kar kiribû û bi ser ketibû. Bi wî awayî bala mîrê mervaniyan kişandibû ser xwe. Bavê Feyat Mîr Seyfedînê kurê Mîr Mihemedê Hekariyê bû. Rojekê Seyfedîn ji bavê xwe dixeyide û ji Hekariyê direve tê herêma Sîna ku nêzî bajarê Farxînê ye. Li gundekî dibe mêvan. Çend mehan li wî gundî dimîne. Ehlê gund bala xwe didinê ku Seyfedîn mêrekî di ser xwe re ye. Melayê gund tîne xîza xwe lê merdike. Çend meh derbas dibin Mîr Mihemed li pey şûpa kurê xwe tê wî dibîne dibêje kurê min rabe em herin welatê xwe. Lê Seyfedîn xwe dide erdê dibêje. Ez nayêm. Mîr Mihemed dike nake kurê wî pêre naçe. Dibêje eger tu nê ez ê te bikuşim. Lê dîsa Seyfedîn pêre naçe. Mîr şûrekî davê ji serê wî jê dike dibêje. Ew kurê ku bi kêrî bavê xwe nê ez çi bikim jê? Di wê demê de pîreka Seyfedîn ducanî bû. Mîr dixwaze ku bûka xwe bi xwe re bibe. Belê ehlê gund nahêlin ku bibe. Mîr Mihemed neçar dimîne bûka xwe dihêle û diçe. Piştî çend mehan zarok jî pîrekê re Piştî çend mehan zarok ji pîrekê re çêdibin. Du kur bi hev re. Cêwî jê re têne dinyayê. Navê yekî datînin Elî, navê yê din jî datînin Feyad. Feyad û Elî li bal mala xalê xwe mezin dibin. Digihêjin dibin zilam. Elî dibe mele. Feyad jî mêrxasekî mezin jê dertê. Di peyra zilamek ji mala xalê wan ji Feyad re dibêje, Feyad, ma tu yê heta kengê bi nanê mala xalan bijî, rabihere Farxînê cem mîrê mervaniyan. Wallahî mêrxasekî wekî te li erdê namîn. Ew gotin dikeve serê Feyad. Feyad dibêje ku birayê min Mele Elî jî bi min re were ez ê herim welatê mervaniyan. Her du radibin diçin. Ew û birayê xwe tên nav mervaniyan. Bajarê Farxînê. Li deriyê bajêr û xulamên mala Mîr wan digirin dibêjin. Hûn kî ne? Ji bo çi hatine bir? Feyad dibêje birayê min Mele ye. Ez jî dikarim her karî ji mala Mîr re bikim. Wan dibin bal Mîr nizametî. Mîr hinek pirsan ji wan dike. Bala xwe dide ku merivên hêjan e. Tînin Mele Elî dikin melaya gundekî li dûra Farxînê. Feyad jî dişînin nav xulaman. Dibêjin tu yê bi rezvanan re herî nava rezan û ji baxçeyên mala Mîr re fêkî û pincarê bînî. Ev rewş demekê dewam dike. Roj bi roj mêrxasiya Feyad eşkere dibe. Ew karê nav xulaman zehf li xweşa Feyad naçe. Lê neçare ku hinekî xwe bigire. Her tiştek roja wî heye. Feyad rojekê Feyad li devê derê mala Mîr e wê rojê komek xulamên Mîr çûne gundê Xulfayê ku baca Mîr bînin. Bala xwe didinê ku vaya xulamên Mîr
جیورتین تف تف بخوینن کو مرف روشه بنیره اشکره کو وان غلامان لیدانه که دلال خاریه هاتن دوی دری میر گوت او چه حاله ویا غلامان ستوی خو خار کرن گوتن میره ما گوندیان باش ندانو او وای تو روشن مده بینی میر گله که عاجز بو دوی دمه ده گروز جی نل ماله بو جبو سوالن مالا میر چوبو زوزانان فیاد لجه خو او اداره کر خیریا و گوت میره من و باردانی سر ملین درویشان و میر خستیه بر دیرین گامشان گاوا میر او دنگ بهیست گازی پیاد کر گوت کبره توی وگا هری قلفای یان توی باجم بینی یان جی از سری تا جه بکم پیاد گوت میره من هزپکی بچکان و خملاندی و پنج حب سواران بدمن صبح هینا کو میره من جه خورا نبوبه از وی کاری حل بکم ایواره کت نوا جین خوا جه خدای خورا دعا کر گوت یا ربی از لحیویا پرسندک وصابه صبح هین آروش نه آویت بو فیات رابو چو سر گنده قلفای دما کو گندی چا پیکتن یکی خو بردا پیشیاوی هاو دید کو لسر پشته لعردیه گندیان بالا خدای او نوکیین دوی و کو هاتبون نچار مان آنین باجا خودانو او بسردجی و هنک دیاری جمی رشاندن فیاد وان ظلامن کو روژک بری لغلامان دابون دستین وان گری دانو بخور آنین لبر دریه میر سکناندن میر نظامدین هیجا جخو رابو بو هیجا جخو رابو بو دما او منظره دید جخوره گود واخ لمن چم مرد دست من دبو من پی نزانی بو وی روژدان ایوار میر تبک جواتا خو تبی وزیر خو جوینک لدار خست امر دا گوت جی ایرو پیدا سرک غلام من پیاده گروز ایدی دناف سالان را چویا او نکاره ایدی وی کاری بکه به وی آوای فیاده 25 سالی و بو سر غلام میره مروانیان دنگ به سر گروز و چو جیره گوتن مالتا خرابه تو چوی شوانی گاوانی لسر غلامی جی دستی تا چو گاوا گروز او خبر بهیست به هرسو بلس فتلی فارخینه گروز گهشت دورا فارخینه لجه که رونشت کو هنکی بینا خبر ده و روژه ملا علی جگونده کو لی ملبو هاتبو فارخینه جمیر خواسته بو کو فیات وره چند روژان ببه میوانه وی میر دستور داوان ملا علی و فیات به هفره و جفارخینه دورکتن وان بری خدا گونده ملا علی لسر ری او گروز راستی هف هاتن گروز گوت وی فیات از لعسمانان لتدگریام وای تو لعرده راستی من هاتی فیاد گوت گروز دوی من ناگره از گوتن نخواج جتره ببیجم لیکا بخوا هینا بشکرینه تمن گروز لدورا 5 سالی بو لیفیات 25 سالی بو چنگ بون هفودن ددمه که کن فیاد گروز دا عردی گروز گوتی فیاد من بکجه من کشتن حق کریه لیفیات دستیوی ماچ کرو و جیره گود آپه گروز هر تشتک داویک جیره هیا هر جیانک مرنک لپی هیا هر گلک چلمسانه جیره هیا لپی میرانی جی جهازکتن هیا ایرو تمنه تا لدورا 5 سالیه که لباجار فارخینه بنیره یکی وقت بهز مایه تف بونه وقت کالان حتی صبح نرا وانه آپه گروز ورس سرو غلامی حتی کو تو بخوازی بلا جتره به پشتی وان گوتنه فیاد گروز فهم کره بو کو او ایدی نه بریه لی فیاد تطلی او گوت فیاد سر غلامی مافته یا جاب من لپاش نامینه توی وی کاری به سرکفتی بجهبینی خاطر جوان خواست گوت اف 30 سالن از جوالات خواه در بدر بومه از هرم کال ولات چل پی من مایه کسر ریا بتلیسه و باجار فرقی بدل کشکستی لپی خوشت خانه دوخانی خانه که دی بدورا باجار بتلیسه باندورا میر مروانیان لسر خانه دوخانه نزحبو و جیر چبو
ریاوی د سر ویره زحمه بچو جبر وان سدمان وزیر راست اف در پیشنیازی میر سعید و ستی فاطمه کرد خانه دوخانه تجیه میوان انوی زحفن بازرگانی که به هم پا لیهیا سلاح شور لوی دره به قفلایانن خانه دوخانه هم جه بازرگانیه هم جه بختواریه او دورا 20 سالیه کو خاتونه که وک ستی فاطمه میوان ویه شرکی وقت تر شیرکی وقت تر لورد گهیجه لور روش خوش در باز دبن اولهی هیا نانداری هیا جامری هیا جیانه که خوشا به هور هیا پشتی دو روزان گروز گهشت خانه دوخانه سال 1072 پایزا پیشین مها ایلونیه لبر خانه لسری گیره که رونشت آخین کشان او 30 سالن گروز جخانه دوخانه دور کردیه هر در گوهریه او انسان بری کس نمایه لدو سوان نسل که نو رابویه دا بیرا خواه تمنوی 20 سالی بو دکت ناوا کولان خانه دوخانه هر کس جبر میرخاسی آوی راد بو سر پیان بله ایرو و کیوی ناس بکه او بخوجی ایدی نگروزه بریه جسر جسر گریک خو بردا جیری هیدی د ناوا کولان خانه دوخانه د مشیا چاوه خو یراندن کا گلو دوستکی خو بری نابینه پشت قاسه که تشتک دی د جه خو ته ماتمای ما سی حب زلام جوربتین پیشی میر سعید بخویا هر چقاس جلو برگین خو گوهران دیجی لی گروز د ناوا مالا وانده 30 ساله خدمت کرده بو والله او میر سعید بخویا تو حب غلام لپین گروز ما شاش چی کار میر سعید لبر هیا هیدی که خو بردا پیشی آوان چاوا میر سعید چا پیکت جارا اول ترسیا جخورا گوت گلو پشتی 20 سالی به منو وی دری حسیانه قی گروز لپی من هاتیه بالا خو دای کو گروز بتنیه گروز خو آوه سر دست میر سعید هنکی کلگیری بو میر او حنبیز کر گوت گروز چی کار تلبر هیا ماتنه سر غلام میر مربانیانی میر سعید و گروز لحال خو و لحال هرودن پرسین درد خو جهور گوتن و شوه گروز بو میوان مالا میر سعید گروز ستی فاطمه ناس کرد بالا گروز زحف سر تتر گروز پرسی میره من اف خورت هانی وسا دلال و عگید کره ویا میر گوت بله گروز غلام تبه گروز هنکی بیدنگ ما د ناوا خو ده فکری جخوره گوت کو جوی چیتر کسک تونه کو اسوی ببم لی پیشبری فیات راکم میر سعید گوت گروز چما وسا بیدنگ بویی قیمتش تکی نخوش جتره گوت گروز برسف دا نامیره من ولات مروانیان هات بیرا من بو روژادن دما چوینا میر سعید هات گازی گروز و گازی گروز کرو و جیره گوت گروز وای از هرم از باور ناکم کو جاردم وگرم بدره برای من نظامدین جبو من تشتین باش نافکره میر سعید فتلی آمده چند روز چون وکی کو گوته بو میر نظامدین او به جهریه دا کشتن ددمکه کنده او خبره راش که هشت خانه دو خانه ستی فاطمه بوی زحف خمگین ببو اویندار وی میر سعید جمهه جاره که بجی او د پاشلا خو ده حنبیز دکر وی او روی سور سوسنی ماش دکرن وان ملین خوین هیزدار لناوا خو ده پیچا جی ایرو پیدا ستی فاطمه بو جنبیک جی میرانیا میر سعید تیر نبو لور اهداکو اوی طولا میر سعید بستینه گازی گروز کر جیره گود گروز کاریه که جمرا ببینن از چاوا طولا باوی خواه تتر هلینم از چاوا طولا باوی تتر هلینم گروز گود خاتونا من صبر بکه تتر هینا زاروکا بلا تمنی وی بگه هجا دورا 25 امی وی هنگی و تشتنام بکه گروز تشتی کو د سری خود د فکری هیدی دست بکانینا وان کرد تتر هم دوار سلاح شوریه ده هم جی دوار ناسکرنا جواکه ده پرورده دید روژان دام پی هف بون مهان دا پی هف بون سال تمن تتر بو 25 سال خورده کی به هم پا میرخاسته کی خورد جی تتر درکد تتر بو سلاح شوره که هیجا شورکشی تیراویجی
رمبازی ji Teter re bûn karên rojane. Gurûz di nava xwe de fikirî, tiştê ku min dixwest ew bû, ez ê bi vî Teterî gelek karan bikim. Sal jî ber payîzê ve diçe. Ev sal jî Gurûz re saleke bargiran e, karekî zehf mezin daye ber xwe. Lê mêrxasiya Teter dilê wî rûnî dike. Ji ber ku di wê demê de mêrxasên wisa zehf kêm in. Sibeheke Gurûz gazê Teter kir, Gurûz got: Teter, em ê di demeke nêzik de bifetilin welatê Mervaniyan. Belê ez ê tiştek ji te re bibêjim. Nebî ku ji dayîka xwe re bibêjî. Teterê min qîzeke apê te Mîr Nizamedîn heye. Aniha temenê wê zêdeyî bîst salî ye. Navê wê Rindîxan e. Di xweşikiyê de bêhempa ye. Di warê çekan de jî gelek pêşketî ye. Bi tena serê xwe diçe çiyaya nêçîrên Paskoviyan. Teter got: Apê Gurûz, min û dayîka xwe navê wê pordirêjê zehf bihîstiye. Ez ne ji bo qîzekê diçim welatê Mervaniyan. Gurûz got: Teter, lawê min, ku tu Rindîxanê bibînî, tu yê fikra xwe biguherî. Teter û Spî Fatîmatên Farqînê. Gurûz û Teter amadehiya xwe dikin rojan dijmêrin da ku bifetilin warê Mervaniyan. Gurûz li serekgulamiya xwe diperite, lê Teter û dayîka xwe derdê wan hîn mestir e. Spî Fatîma li ser Mîr Saîd zehf xemgîn e. Xewên şevan lê herîmî bûn. Wê derdê Mîr Saîd çawa ji bîr bikira. Gurûz ji Spî Fatîma û Teter re behsa welatê Mervaniyan dike. Rewşa Mîr û derdûrên wê bi wan dide naskirin. Gotin hat ser Wezîr İbnî Cahir Gurûz got: Hîna bavê Mîr Nizamedîn Nasirûddewlet sax bû. Wezîrek bi navê İbnî Cahir ji Musilê anîbû kiribû wezîrê xwe. Wezîrê wanê Sadiq, wezîrê rast ji kar hat hildan. İbnî Cahir însanekî zehf zana ye. Perwerdehiyeke bêhempa dîtiye. Navê wî li seranserê van welatên herêmê belav bûye. Bi destê her sultan an jî mîr û emiran nediket belê Nasirûddewlet ew razî kir. Hatbû wezîrê Mîrê Mervaniyan. Ji Nasirûddewlet re pir xizmetên giranbiha kirin. Mîr Nizamedîn ew emekdarê bavê xwe li ser destan digire û her tiştê xwe pê dişêvire. Lê rastî derdê İbnî Cahir cuda ye. Di bin de têkiliya wî bi Sultanê Selçuqiyan re heye. Derdê wan ew xezîneya Mervaniyan bi xwe ne. Ka wê çawa xwe bigihîjin wan xezîneyan. Wan zêr û zîvan ji wan xezîneyan derxin, ji xwe re bibin. Xuya ye ew baca ku ji zêr û zîvan her sal mîrê Mervaniyan dide wan, çavên wan têr nake. Sal hezar û heftî û heft payîz e. Gurûz gazê Spî Fatîmayê kir got: Xatûna min, tu dizanî li welatê Mervaniyan salê du caran pêşbirka silahşûran heye. Carek payîzê cara din biharê çêdibe. Vaye demsal payîz e. Em ê herin lê ji bo ku em Teter têxin pêşbirkê. Şertekî tevlîbûna pêşbirkan ev e. Yên ku beşdar bibin gerek temenê wan nedibin bîst û pêncan de be. Lazim e em xwe bigihîjin wezîrê rast. Ew dikare alîkariya me bike. Alîkariyê bi me re bike. Ku ew wezîrê Ereb İbnî Cahir menas bike, ji me re nexêr e. Ji ber wî awayî dema ku em gihiştin Farqînê gerek ez dernekevim hafa kesekî, ji ber ku tevek min nas dikim. Rabûn karê xwe kirin. Gurûz Spî Fatîma, Teter û tevî çend kesên ku bi wan re bûn berê xwe dan welatê Mervaniyan. Derdê İbnî Cahir û Sultanê Selçuqiyan xezîneyên Mervaniyan bûn. Lê derdê wî karwanî cuda ye. Bi giştî tûlhildan e. Piştî çend rojan gihiştin nêzî war û welatê Mervaniyan. Gurûz gotê: Spî Fatîma, xatûna min, em nêzî bajarê Farqînê bûn. Em berê xwe bidin çiyayê rûtik hêdî hêdî xwe nêzî bajêr bikin. Lazim e em bi awayekî xwe bigihîjin mala wezîrê rast. Ne bi alîkariya wî be
ام nikarin tiştekî bikin. Karwan berê xwe da çiyaya rûtik dem piştî nîvrûye. Çiyaya rûtik nezeh bidare. Lêgelek teht zinar û şikeft lê hene. Cihek ji xwe re dîtin ku wê şeva xwe lê biborînin. Barên hespên xwe danîn. Spî Fatîma li wî cihê xerîb derket ser cihekî hinekî bilind li der û dûrên xwe temaşe kir. Çavên Spî Fatîmayê ji nişka ve keser paskûviyekê ji vir de bi bez dihat. Spî Fatîma li teter fetilî got. Teterê min law waye ji vir re paskûviyek tê. Baz bide pêşiyê. Kat û wê îşev ji me re nakişîv. Teter rahişte tîr û kevan. Xwe berda pêşiya paskûviyê. Hinek ji dayîka xwe dûr bû. Paskûvî hay ji teter tune. Tune bi serî de hat ser. Teter tîrek avê tê ew da erdê. Spî Fatîmayê ji dûr ve lê temaşe dikir. Got hay teterê dayîka xwe. Destê te sağ bin lawê min. Teter baz da ser laşê paskûviyê xencer avête serê wê. Hîna xencer di destê wî de bala xwe dayê ji vir de li pey paskûviyê çend heb siwar bi bezeke wisa tên dikin ku bifirin. Siwarê pêşî gihişt ber teter qîrîn jê çû got lawa tu kî? Ji ku derketî? Ku nêçîra me ji ber me radikî. Ew siwar rindîxana qîza Mîr Nizamedîn bi xwe ye. Teter maşaş. Gotin ji devê wî derneket siwarê ku pê de dike qîrîn qîzeke wisa ye ku teter ji jiyana xwe de tiştê wisa nedîtiye. Wek heyva çardeşevî spî bejnekî dirêj çav û birûyên reş bi cil û bergên pehlewanan girêdayî du hepkeziyên wê li nava milan berdayî şûrê wê di kalan de xencera zîvîn di ber de tîr û kevan bi destan. Ya Rab, tu dibê qey ew ne qîzeke belkî ew Rustemê zal e. Teter şaş û maş û bû. Nizane çi bersiva wê bide. Devê wî li hev ket got. Xatûna min, ez Rindîxan lê fitilî got. Xorte xerîb, tu kî? Çima nêçîra me ji ber me hiltînî? Teter teterim. Ez xerîbim. Min nizanîbû. Xorte xerîb, ma tu nizanî biaxivî? Çi dipirsim? Xatûne delal, ez teterim. Navê min teter e. Here law, me fehmkir navê te temam navê te teter e. Tu kî? Ji ku derê? Kî? Karê te li vir çi ye? Xatûna min, vaya dayîka min jî bi min re ye. Vaya tê. Kurulaw, min li dayîka te nepirsiye. Tu çima nêçîra me ji ber me hiltînî? Keçika xweşik min hûn nedîtibûn. Bi min re hinekî bi rêz biaxive. Tu dizanî ez kî me? Na wellahî, ma ez xerîbê reben. Ji ku te naz bikim? Ez Rindîxanim, keça Mîr Nizamedînê Mîrê Mervaniyan im. Bi vê gotina Rindîxanê teter fêm kir, belê ew Rindîxan e. Keça apê wî ye. Bi ser de jî qîza kujerê bavê wê ye. Zehf nav û dengê wê bihîstibû. Lê teter pêşbîniya qîzekî ew qas delal nekiribû. Hêrseke li teter da. Xwe hinekî da hev ji xwe re got. Ya Rebbî, ew qîz çima bi vî awayî derkete pêşberî min? Di wê navberê de ji mala siwaran gihişt dûra dihan. Li dûra teter çûn û hatin. Çend heban ji wan şûr ji kalan kişandin bi ser de teter hatin.